ke PTA sai Hemalong World Diabetes Day kitalon. Rajbuteron pen KSA songapan kachuru. Chukihola lindok rong pierong along dolong kaviajo rat kisum. Karbi Anglong live prime time birtang tonpen arjuponitha. Phaikuni ni phaikre player ni somindara dang diabetes arani kitalona sonsi dipu ke PTA asai Hemalong World Diabetes Day kitalon. Breaking Barriers, Bridging Gaps, Pothe PNC, Association of Physicians of India, Assam State Chapter, Dipu Branch Lapen, Dipu Medical College and Hospital, Medicine Department, Kepatir Pialong, Karbi Anglong Primary Teachers Association Atum, Chirap Chetusi, KAPTASI Hemalong World Diabetes Day, Bipondong. Bang solong than bang pinangan atum chitong dunsi, diabetes, Kostelapen, blood pressure, satlang ang thek, emponti. Than bang tum mithang sai kiklemalong mithang aw pranapan kachimathalong lepen ongdung phiri mimia kisung kachitong nang dolo lasopen mathasi Dr. Dhorom Timong lapen Prince Bay lapen arisang ho tum pen chilangsi KAPTA sai Hemalong akijoy pen si kelang avarsai deng pondong bangsolong KAPTA amai phi Indira Lekthepi kongchun bang Probin Hansi lapen pinangan athan bang atum chitong dun pini la bangso asai Hemalong nilitum da kebang lake awareness camp lapen screening camp lake nilitum diabetes akiso aphan lake nilitum la Karbi Anglong Primary Teachers Association atumpen nilitum chelangsi nilitum Difu Medical College along Medicine Department lapen nilitum Association of Physicians of India po API Difu branch hin pensi nilitum la bangso asai kedeng po lake pini haikuni ni krepi lake nilitum chini lo lake World Diabetes arni lo lasi laso arni nilitum pache tondun si la bangso asai nilitum kedeng po ini bang forestira poke bak chetong hi athe sota duty du kok mate asala non baji hini thomlon te bang forest bak lang hi. News report Karbi Anglong live. KSA arotum kiduan ningisi kiduang the kachingrum popu alampen Rajbuteron Prabhari Saha Prabhari ST Morcha BJP State ex-VDC Chairman Inkorai C number Borjan MSC Constituency and Kasa AGS Kachuru Lapen Ningkang Samalam The Kachipaklang. Alang lipen ki pachinia tengke pinangan ki the kiding doan ilitum Karbi Rarapan isi ning kachithe nelam the karjudun long bompen anta ning samjinan pin napusondo. Labang solam the pia bangke ilitum kaching honnai Karbi Students Association mate thi hek pen KSA song mate Karbi Arat amoyar bung prabjin pen aro doan kaching room mate unai jialam ke klang lam the. Labangsu kaching room iklutangte Ladakh nirtum khatkhati Borjan mate ilitum Nagaland border hawara long sitami KSA branch aphan panong pen thir thip athai mate office aphan nilitumahin niliri sanghua tumpen chingwaisi longle pekpon popusi klardak lamchak pen pachini duniklo pokajan pen ananterang Karbi Anglong live. Lakhain korapho nilip MSC Constituency ki parlo chukihola hawar lindok rong pierongang bong parai harai kachikap japhan kirilang solang roi solong dolong ka hingno kiruprai pining pen ningkan kep inkoi sose plengtanglo lana cher kiding sita pinyarni anta humnia dolong ka hingno kiruprai adim non prabjin pen akimia dolong nangki kim pivek japhan rong asora tuma hin pen Karbi Anglong Thomas Council aphan kachuning ripon Chukihola hawar kirilang solang roi solong dolong ban kiru mate kahing nuwa jerding pik anlo sita kupi chong hoilo ni piniarni anta selam ponje phan thangna ra sai kedeng pon avi lasu kirilang solang roi solong la iroi vet along si dolong humni do la humni thengpia dolong ta hengno lablo mate rurai lo Nilip Development Block asai hempen damchot kilometer isi sose sarthi tok biarong along ta hengpia dolong Ruprai kahing nuwa jerding piglo
sita lata silam le lapen lasolang loi thot pu aber chot chokihola mini stadium adong along kido lindok rong pia rong along le thota thing pia dolong ka heng no mate kiru ajerding pik amno sita piniar ni anta selam lang pusi hada ki dwara tum phirang ke tuma phan nang thandum laso dolong iroi ver alang roilong humni thing pia dolong ta hinulak la humni ta kidam tang ASDC asong Karbi Anglong Thomas Council along Sorkar ki khibam hutsi selam pilon lapena phian Sorkar aphong tin le Karbi Anglong Thomas Council along Sorkar nang chari sita akimia dolong kimike kimpon pe non Karbi Anglong Thomas Council BJP Sorkar mate porivartan kaching thur a Sorkar ki khibam por hut selam ponje phan ningke theta do puta pinangara tumpen nang thandu laso dolonga kimi kimponji kimpon peke nonomat Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kuliram rong hanga phan lapen nilip MSc pobitra rong pia tuma phan si prabjin pen kirilang solang loi solong humni thing pia dolong ke hinodin akimi nangki kimponji phan sar phi sar photum kachuni rialam thi longpon chokiola pen sonjit krola pen koilamati pen samsung inti Karbi Anglong live Paikuni ni pai kre ke thomani sarupathar BJP mandal committee tumpen sai kachutiki arar tum aphan panongsi akejoy pen polling station mate local committee tum aphan kwantali cc phiruya thia chili kironpon agriculture sai kamatum lapuson kaprek sai chutiki arar tum kaprega chili kiron kaikia phan ajaraport ame kiron bomasonsi lakhain ko rahini sarupathar MEC constituency long sitame ingtonte aning kanwang son thaksi piningle thota sarupathar amta ansosi raraphan pachit tang et kalisita asap sap hawaralong sai chutiki arar tumaphan asap vetame phiroyathi rabdunsi phiroyathia chili kiron ke pajerlapen kapre kapre hana chili pen chenglok chutiki arar tumaphan kangthur ponthu bomje phansi lamchak chipi pong la somelong mandal committee me phu lokhiram rongpi VDC chairman Simeon Rongphar Kamal Belapen kaprek ke thegi dingatum chitongdun bokachan penanan terang Karbi Anglong live pini prime time virta ke lapansi kang ton poniklo kardom